Naramutse Kigali, Naramutse Rwanda. So happy to be here, Honorable Minister of Sports, Honorable Minister for Youth, Umujyi wa Kigali, Mayor of Kigali. Wera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 28 Nzeri 2025 hari kubera isiganwa ry'isi ry'umukino w'amagare UCI 2025 Road World Championship ryari ribereye bwa mbere ku mugabane wa Afrika ndetse no mu Rwanda. Ni Championa yitabiriwe n'abakinnyi babigize umwuga bakomoka mu bihugu bigera ku 101 birimo ibihugu 35 byo ku mugabane wa Afrika, ukuyemo Kongo Kinshasa yikuye muri iri rushanwa habura iminsi 2 yonyine ngo ritangire. Mu gihe abasiganwe mu byiciro bitandukanye bose bagiraga kuri 900. Bahaye ikaze, nitwa Itangishaka Emmanuel. Muri iki kiganiro ngiye kubagezaho uko umukino wa Championa y'isi y'amagare wagenze etape kuri etape, udushya twabayemo, kuri mwanya kw'ibihugu by'amahanga nk'Ububirigi, ubutasi buhambaye mu kuvumbura abashakaga kwangiza isura y'u Rwanda muri Championa ndetse n'ibindi. Bahaye ikaze. Championa y'isi ni irushanwa ritegurwa n'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi, rigahuza abakinnyi batandukanye bakomeye baturuka imihanda yose, bakina bahagarariye ibihugu byabo bitandukanye, nuko bitabira andi marushanwa akomeye arimo nka Tour de France, kuko yo bayakinira mu makipe baba barakoreyemo akazi. Kubyumva neza, twakoresha inyito igikombe cy'isi cy'ibihugu. Ni Championa yatangiye gukinwa mu mwaka w'1921. Itangira ikinwa n'abatarabigize umwuga mu cyiciro cy'abagabo gusa. Nyuma y'imyaka 6 mu 1927 nibwo Championa y'isi y'umukino w'amagare mu muhanda yatangiye mu buryo bw'ababigize umwuga, kugeza aho u Rwanda rwayakiriye nyuma y'imyaka 103 ibayeho. Nyuma yo gutangira ikinwa n'abatarabigize umwuga, iki cyiciro cyakomeje no gukinwa imaze kuba iy'abanyamwuga kugeza mu 1995 ubwo cyakurwagamo kigasimbuzwa icy'abatarengeje imyaka 23 mu bagabo. Ubwo iyi Championa yakinwaga ku nshuro ya mbere yabereye Nürburgring mu gihugu cy'Ubudage. Muri Nyakanga 1927 yegukanwa na Alfredo Pinda ukomoka mu Butaliyani, uri mu bakinnyi batanu bonyine banamaze kuyegukana inshuro nyinshi, atwara umudari wa zahabu, aho kugeza ubu buri wese ayifite inshuro 3. Kuva mu 1927 Championa y'isi yitabirwaga n'abagabo gusa, ariko mu 1958 ku nshuro ya mbere hongerwamo icyiciro cy'abagore, mu 1975 hongerwamo icyiciro cy'abakiri bato, mu 1994 nibwo hatangijwe igice cyo gusiganwa isaha umuntu ku giti cye mu byiciro byose byakinwaga. Bwa mbere muri 2022 rero hahembwe abitwaye neza batanegeje imyaka 23 mu bagore gusa. Icyo gihe bakinanaga n'abakuru muri iki cyiciro, mu gihe muri 2025 i Kigali handitswe amateka yo kuba ku nshuro ya mbere abatarengeje imyaka 23 mu bagore barakinnye kwabo. Mu myaka 103 hashize hakinwa Championa y'isi y'umukino w'amagare, ikaba yakinwe ku nshuro ya 98 i Kigali. Abakinnyi batanu bahuje kuba aribo bamaze kwegukana inshuro nyinshi, aho buri wese afite umudari wa zahabu uranga uwatsinze inshuro 3. Abo barimo Umutaliyani Alfredo Pinda wenda yitwaye ikinwa bwa mbere n'ababigize umwuga mu 1927, ariko akabisubiramo mu 1930 ndetse no mu 1932. Undi ni Umubirigi Rick van Steenbergen wegukanye Championa y'isi mu 1949, mu 1956 ndetse no mu 1957. Undi Mubirigi ni Eddie Marquez, nawe yatwaye iyi Championa mu 1967, 1971 no mu 1974, mu gihe umunya Espagne Oscar Freire we yayitwaye mu 1999, muri 2001 na 2004. Naho umunya Slovakia Peter Sagan nawe ayegukana inshuro 3 muri 2015, 2016 na 2017. Abagore bayobowe n'Umufaransa-kazi Jeanne Long ufite imidari ya zahabu 5, agakurikirwa n'Umubirigi ufite imidari 4 ndetse n'Umuholandi Mariana Vos ufite imidari 3 uza ku mwanya wa 3. Championa y'isi y'amagare iheruka muri 2024 yabereye mu Busuwisi, yegukanwa n'umunya Slovenia Tadej Pogacar mu bagabo, mu gihe rero mu bagore yegukanwe n'Umubirigikazi Lotte Kopeck. Hanyuma rero reka tugaruke ku irushanwa ryo mu Rwanda. Iri siganwa ryatangiye hasiganwa bo mu byiciro by'abagore babigize umwuga,
batangira bakina ibyitwa ITT individual time trial. Abasiganwa rero baba basiganwa ku muntu ku giti cye, watsinze akamenyekana habayeho kugiriranya ikinyuranyo cy'ibihe buri muntu yakoresheje. Abasiganwa muri iki cyiciro n'abagore 44 ku isaha 4:20 za mu gitondo babimburiwe n'umunyarwanda Nira Saveline. Byabaye kubera ko ari igihugu cyakiriye. Iki cyiciro cyegukanwe n'umusuwisi Marlene Leuza wegukanye umudari wa zahabu akurikirwa n'abahorandi babiri, mu gihe umunyarwanda waje hafi muri iki cyiciro cy'abagore yaje ku mwanya wa 27 akaba ari Nira Saveline. Saa 7:35 z'amanywa nibwo hatangiye icyiciro cy'abagabo. Abasiganwe mu cyiciro cy'abagabo ni 55. Sengiyumva Shemo w'umunyarwanda nk'igihugu cyakiriye ni wahagurutse bwa mbere, mu gihe iri siganwa muri iki cyiciro ryegukanywe n'umubirigi Remco Evenepoel ahabwa umudari wa zahabu, akurikirwa n'umunya Australia Javin wabaye uwa kabiri ahabwa umudari wa silver. Umwanya wa gatatu nawo wegukanywe n'umubirigi Ilan Van Wilder wahawe umudari wa bronze. Mu bidasanzwe byabaye muri iri siganwa, naho Remco Evenepoel yahagurutse nyuma y'umukinnyi nawe w'icyamamare muri uyu mukino w'amagare umunya Slovenia Tadej Pogačar akamucaho. Byarangiye yegukanye iri siganwa muri individual time trial ku nshuro ya gatatu, mu gihe Pogačar yasoje iri siganwa ari ku mwanya wa 4. Kuri uyu munsi habaye agashya. Politiki ubusanzwe itavangwa muri siporo yatangiye gukomanga. Ababirigi bikoza ku mbuga ngurukana bumenyi ubundi barandika. Bijya gutangira wahoze ari ambasaderi w'Ububirigi mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi John Sunene yagaragaje ko yashenguwe no kuba u Rwanda rwaragiriwe icyizere cyo kwakira Championa y'isi y'amagare. Mu gihe ababirigi baryitabiriye n'abaje kubafana bo bakomeje kugaragaza ko ahubwo bishimiye uko u Rwanda rubafasha. Yabigarutse ubwo yatangaga ubuhamya mu rukiko rwa rubanda rw'ubujurire mu Bufaransa mu rubanza rwa Dr Munyemana Sostene ujuririye igihano cy'imyaka 20 yanishijwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Johannes Swinene watanze ubuhamya bwe kuwa 22/2025 mu iburanisha ryamaze amasaha 6 bwo yabazwaga ku bijyanye no kuba yaremeye gutanga ubuhamya mu rubanza rw'umunya Cameroon usanzwe ari umushakashatsi akaba n'umunyamakuru Charles Onana wamejwe ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Yasubije ko ngo hari ibyo batemeranya biri mu bitabo bye. Suneni kandi yagaragaje ko ngo yashenguwe no kuba u Rwanda rwaragiriwe icyizere cyo kwakira Championa y'isi y'amagare n'uburyo rwagiriwe icyo cyizere. Yavuze ko bitumvikana ku gihugu cyica amategeko mpuzamahanga kikica nkana amategeko y'igihugu bituranye. Avuga ko ngo bitari igihe cyiza cyo kugirirwa icyizere. Ntabwo byari igihe cyiza. Uretse ambasaderi Sunene, umudepite w'umubirigi witwa Lydia Mutebele Ngoyi nawe aheruka kwandika ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku rubuga rwa X agaragaza ko u Rwanda rutari rukwiye kwemererwa kwakira Championa y'isi y'amagare, arushinja guhonyora uburenganzira bwa muntu. Akifuza ko ruhabwa kato mu mikino nk'uko byakorewe Uburusiya. Mu kumusubiza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagize ati: Madamu Mudepite, ababirigi bagenzi bawe bari i Kigali baragutashye. Umukinnyi wanyu w'indashyikirwa Remco Evenepoel nawe yatsinze ku nshuro ya gatatu yikurikiranya mu bagabo mu gusiganwa n'ibi. Yongeyeho ati: ahasigaye usome ku mazi ashyushye ubundi biraza gushira. Nubwo bavuga ibyo ariko umubirigi Remco Evenepoel aheruka kwandikira amateka mashya i Kigali ubwo yegukanaga Championa y'isi y'amagare muri ITT individual time trial, mu gihe Van Wilder wegukanye umudari w'umuringa kuko yabaye wa gatatu. Kwa 23/2025 ubwo umubirigi Safa Van Kalikove yaje ku mwanya wa gatatu arushwa amasegonda 8 twari twabivuze. Tugarutse nyuma gato kuwa 18/2025 ababirigi barimo abagabo n'abagore bahagurutse ku kibuga cy'indege cya Southampton Brussels bitabiriye Championa y'isi y'amagare. Icyo gihe bavuze ko bafite amatsiko menshi yo kugera i Kigali bagatangira ingendo z'igare rya VTT bakanakurikirana irushanwa. Fayez Blage waturutse mu majyaruguru y'Ububirigi ahavuga igifurama gusa yaravuze ati: Fayez Blage waturutse mu majyaruguru y'Ububirigi ahavuga igifurama yaravuze ngo: njye n'ubwa mbere ngiye kujya muri Afurika, mfite amatsiko menshi yo kugera i Kigali ngatangira ingendo z'igare rya VTT nkanakurikirana irushanwa ry'isi ry'imikino y'amagare mpibereye nabo tujyanye. Ndizera ko indege ya Rwanda yatwakiriye neza
iri buze no kutugezayo dufashwe neza. Martin Haftade we rero ugeze mu Rwanda ku nshuro ya kabiri, we yavuze ko ngo abamuherekeje bajyanye kureba ubwiza bw'iki gihugu. ubu ni inshuro ya kabiri ngiye kujya mu Rwanda, njyanye n'indi tsinda kuko ubwa mbere abo twajyanye sibo dusubiranyeyo, haje abandi mu rwego rwo kwirebera ubwiza bw'iki gihugu nakunze cyane. Tukaba twishimiye kuzitabira irushanwa ry'isi ry'imikino y'amagare, tukanasura aho twateganyije. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya Rwanda ku kibuga cy'indege cya Brussels, Karangwa Olivier, yavuze ko kugenda n'iyi ndege ari uburyo bwo gukabya inzozi zo gusura ndetse no gutembera muri Afurika. Hari kandi n'abandi bari baje gukora ubukerarugendo bw'amagare ya VTT, bagomba gukurikirana irushanwa ry'isi ry'imikino y'amagare imbona nkubone, niko bavugaga. Karangwa yavuze ko ngo hateganyijwe Airbus A330 akanyerezo 300, indege nziza kandi ngari nini muzo dufite zijyanye n'ibihe tugeze mu by'ikoranabuhanga rihanitse, niko yavugaga. Ni indege yari ifite ibyiciro bitatu, 3 classes configuration, kandi ishobora gutwara abagenzi 274. Abo babirigi barwanyaga ko UCI ibera mu Rwanda mu gihe umujyi wa Kigali wari ubaye uwa kabiri ku isi wakiriye Championa y'isi yo gusiganwa ku magare, yitabiriwe n'abakinnyi benshi barenga 760, ndetse bwa mbere mu mateka ibihugu bya Afurika bigira abakinnyi benshi barenze indi migabane. Irushanwa ryari ryitabiriwe ku buryo buhambaye, ibihugu 108 byohereje abakinnyi babyo i Kigali. Uyu mujyi uhituba umujyi wa kabiri wakiriye ibihugu byinshi muri iyi mikino, inyuma y'uwa Glasgow wo muri Ecosse wakiriye ibihugu 110 muri 2023. Ni ku nshuro ya mbere mu mateka y'uyu mukino, haba mu myaka 125 UCI yari imaze ishinzwe, n'inshuro 98 Championa y'isi yari iri gukinwa ibereye muri Afurika. Ibi ngibi twari twabivuze haruguru. Ku munsi wa kabiri, umunya Sweden Jakob Sudakivesta niwe yegukanye Championa y'isi y'amagare ya 2025 yari iri kubera i Kigali mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 23 mu bihugu mu gusiganwa n'ibihe, individual time trial. Yakoresheje iminota 38 n'amasegonda 28. Uyu nguyu yakurikiwe na Plengnate ukomoka muri New Zealand, aho yasizwe umunota 1 n'amasegonda 3, naho Maxime de Comble ukomoka mu Faransa we abo wa gatatu, aho yasizwe umunota 1 n'amasegonda 4. Ku Banyarwanda niyo nkuru Samuel wabaye wa 29, aho yasizwe n'uwa mbere iminota 4 n'amasegonda 50, mu gihe Tuyizere Etienne we yabaye wa 31, akaba yari yasizwe iminota 5 n'amasegonda 12 n'uwa mbere. Ku munsi wa gatatu, abahorandi babiri Alens Megan mu bagore na Michael Morris mu bagabo nibo begukanye imidari ya zahabu ya Championa y'isi y'amagare ya 2025 mu cyiciro cy'ingimbi ndetse n'abangavu bari gusiganwa n'ibihe. Icyo gihe hari kuwa kabiri tariki ya 23 Nzeri 2025, ukaba umunsi wa gatatu u Rwanda rwari ruhagarariwe n'abakinnyi babiri mu bangavu, buri wese rero ahaguruka wenyine mu bakobwa batarengeje imyaka 19 bakina intera y'ibirometero 18 n'ibice bitatu. Masengesho Yvonne yabaye wa 33 yakoresheje iminota 29 n'amasegonda 43, aho yarushijwe iminota 3 n'amasegonda 55 na Megan Arns wari watwaye umudari wa zahabu. Uwiringiyimana Liliane yari yabaye wa 40 mu bakinnyi 47 nyuma yo gukoresha iminota 30 n'amasegonda 58, bivuze ko yarushijwe iminota 5 n'amasegonda 11 n'umukinnyi wa mbere. Morandikaze Arns yegukanye umudari wa zahabu muri ITT cyangwa se individual time trial ya Championa y'isi mu bakobwa batarengeje imyaka 19 nyuma yo kuba uwa mbere akoresheje iminota 25 n'amasegonda 47 ku ntera y'ibirometero 18 n'amasegonda 3. Umunya Espagne Paulo Astiza yabaye uwa kabiri arushwa amasegonda 35, naho umunya Norvege Oda Aune Gisinger aba uwa gatatu yasizwe amasegonda 37. Hari hakurikiyeho rero icyiciro cy'ingimbi, aho Byusa Pacifique yahagurutse ari uwa mbere agera kuri Kigali Convention Center nyuma yo gukoresha iminota 34 n'iminota 34 ku ntera y'ibirometero 22 n'amasegonda 6. Umunyarwanda Ishimwe Brian nawe yageze kuri Kigali Convention Center ari uwa 8, aho yari yakoresheje iminota 34 n'amasegonda 59 arushwa iminota 5 n'amasegonda 27 n'umuholandi Michael Maurice wegukanye umudari wa zahabu. Maurice yari yabaye wa mbere mu isiganwa rya individual time trial rya Championa y'isi mu cyiciro cy'abahungu bari munsi y'imyaka 19 akoresheje iminota 29 n'amasegonda 7. Ku munsi wa kane wa Championa y'isi y'amagare hakinwaga amasiganwa yo kurushanwa ibihe, aho abakinnyi bahagurukaga bonyine cyangwa se mu makipe. Hanyuma rero ikipe y'igihugu ya Australia
yisubije umudari wa zahabu mu isiganwa rya shampiyona y'isi y'amagare rya Team Time Trial Mixed Relay, aho abagabo n'abagore bakinira hamwe nk'ikipe bose basiganwaga n'ibihe. Australia yakoresheje iminota 54 n'ibice bitatu ku ntera y'ibirometero 41 n'ibice 8 irusha Ubufaransa amasegonda 5, mu gihe ikipe ya gatatu yabaye Ubusuwisi bwarishijwe amasegonda 18. U Rwanda rwasorejwe ku mwanya wa 11 mu makipe 15, mu gihe muri bitanu bya Afurika ari urwa kabiri inyuma ya Ethiopia yabaye iya 10. Dore ko ibihugu byakurikiranye: ku mwanya wa mbere haje Australia, ku mwanya wa kabiri haza Ubufaransa, Ubusuwisi ku mwanya wa gatatu, Ubutaliyani ku mwanya wa kane, ku mwanya wa gatanu haza Ubudage, ku mwanya wa gatandatu haza Spain, ku wa karindwi haza Ububirigi, ku wa munani haza Ukraine, ku wa cyenda haza Ubushinwa, ku mwanya wa 10 haza Ethiopia. U Rwanda ruza ku mwanya wa 11, mwanya wa 12 ni ibirwa bya Maurice. UCI World Cycling Center haza umwanya wa 13, ku mwanya wa 14 Uganda, mwanya wa 15 ari nawo wa nyuma haza Benin. Kuri uyu munsi kandi habaye agashya, maze imbuga nkoranyambaga zirashyuha, harashya, amafoto menshi yarafotowe atangira guhererekanwa. Imwe mu yari kuruje ni yafashwe na BNB Kigali FM. Benshi mu bayibonye bakomeje kuyigarukaho cyane, bagaragaza ko ngo uyu mukinnyi yasabaga nimero uyu mukobwa ngo bazakomeze kumenyana byisumbuye. Bamwe mu bagarutse kuri iyi foto barimo cyubahiro Robert McKenna. Icyo gihe yaravuze ngo nabifurize byiza, amahirwe azarimwe naza ujye uyafata. Umunyamakuru wa BNB FM imfura yacu Jean-Luc we yaravuze ngo ubaka nimero nta gacyuye turi aho ngaho, shampiyona y'isi ni ibirori, igare ryafashwe mu rwa papa. Icyakora kuri wari uje y'u Rwanda yanditse ku mbuga za X ivuga ko ngo ibyavuzwe n'abantu atari ukuri, ahubwo uyu mukozi wayo yafashaga uyu mukinnyi ibijyanye na internet. Twikomereze ku munsi wa gatanu shampiyona y'isi y'amagare iri kuba, yari imaze gushyuha. Drone mu kirere cy'u Rwanda, rukubuteri zigenda zizenguruka mu kirere cy'u Rwanda zifotora abafana kangari. Kigali yari yashyushye kurushaho, amakipe yari ari guhatana. Umufaransa kaze Galselia yegukanye shampiyona y'isi y'amagare mu gusiganwa mu muhanda mu cyiciro cy'abagore batarengeje imyaka 23, woman under 23 road race. Yari yakoresheje amasaha 3 n'iminota 24 n'amasegonda 26 mu ntera y'ibirometero 119 n'ibice bitatu. Yakurikiwe n'umunyaslovakia kaze Shradnova Victoria waje ku mwanya wa kabiri arushwa amasegonda 2. Umunya Espagne kaze mamwita Paula Blas aba uwa gatatu arushwa amasegonda 12 n'uwa mbere. Kuri iki cyiciro abanyarwanda baradutengushye, nta munyarwanda wabashije gusoza isiganwa rya none. Ni isiganwa ryakinwa kuri uyu wa kane tariki ya 25/2025 muri shampiyona y'isi yari ikomeje kubera i Kigali. Iminsi ne ya mbere y'isiganwa hari hakinwe amasiganwa mu byo bita time trial. Abasiganwa bari bari gusiganwa n'ibihe umuntu ku giti cye. Kuva kuri uyu wa kane tariki ya 25/2025 hari gutangira igice cya road race, aho abakinnyi bahagurukiraga rimwe ariko bakina n'ikipe. Ugeze ku murongo bwa mbere akaba ari nawe utsinda isiganwa. Nibwo bwa mbere abagore bari munsi y'imyaka 23 bari bagiye gukina iri rushanwa ryabahariwe. Saa 7:05 nibwo abakinnyi 86 bakomoka mu bihugu 40 birimo Ubwongereza, Ubudage, Ubutaliyani, Espagne, Ubufaransa, Canada, Colombia, Ububirigi, Slovakia, Eritrea, Estonia, Luxembourg, Repubulika ya Czech, Australia, Pologne, u Rwanda, Autriche, Ubushinwa, Romania, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubusuwisi, Afghanistan, Sweden, Uganda, Kazakhstan, Argentine, Benin, Tunisia, Namibia, Misiri, Ukraine, Afrika y'Epfo, Cameroon, Eswatini, Angola, hakaza Kenya, hakaza Bolivia, Ubusuwisi, Cote d'Ivoire na Tanzania bari batangiye isiganwa. U Rwanda rwari ruhagarariwe n'abakinnyi bane barimo Iragena Charlotte, Mwamikazi Jazira, Ntakirutimana Marta ndetse na Nyirarukundo Corodete. Abasiganwa bafashe umuhanda wa KCC bazamuka kuri RDB ku Gishushu, MTN Nyarutarama barahaca, mu kabuga ka Nyarutarama barahazenguruka, bazenguruka kuri Golf, banyura kuri SOS, banyura ku muhanda wo muri Minagre, banyura kuri KIBC, banyura kuri Ribo, Kimihurura, Mediale, ku Kabindi, Kigali Convention Center. Hanyuma ubundi bazenguruka inshuro 8 kugira ngo bakore intera y'ibirometero 119 n'ibice bitatu. Bazamuka bwa mbere mu muhanda w'amabuye urahazwe nko kwa Minyoni, igikundi cyacitsemo ibice. Bamwe mu bakinnyi barimo Ntakirutimana Marta wo mu Rwanda barasigara,
Agace ka mbere mu nshuro 8 bagombaga kuzenguruka karangiraga umunya Alexandre Maria Scriba niwe wageze ku murongo bwa mbere akoresheje iminota 23 n'amasegonda 10. Mu gace ka kabiri ibintu byahinduye isura. Ufaransa kazi Bego Julia niwe rero wahageze mbere amaze gukoresha iminota 48 n'amasegonda 41. Abasiganwa bari bamaze kwicamo ibikundi. Peloton Umunyarwanda mwamikazi Jazira yari uwa 40 yarushwa amasegonda 36 n'abasiganwa ba mbere. Isiganwa ryagendaga nako hari abakinnyi bagendaga barivamo ku mpamvu zo kugwa, gusigwa cyangwa se gutenguhwa n'igare. Mu kilometero cya 45 abasiganwa 13 barimo umunyarwanda Iragena Charlotte bari bamaze kuva mu isiganwa. Ubwo abasiganwa bageraga kuri Kigali Convention Center ku nshuro ya 5, Mutaliyani Eleonora Siyabako yahagurukiye igare ahatanga abandi bose bari kumwe mu gikundi. Aho rero yahageze ari ku muvuduko wa kilometero 35 ku isaha. Izo nshuro zose rero yazikoze akoresheje amasaha 2 n'iminota 7. Mu kuzenguruka ku nshuro ya 6 abasiganwa 24 bahageze bari mu gikundi nyuma yo gukoresha amasaha 2 n'iminota 34 n'amasegonda 38. Abanyarwanda babiri barimo Marita na Hakirutimana na Iragena Charlotte bari bamaze kuva mu isiganwa. Isiganwa ryakomeje kugenda rigenda ryicamo ibice kugeza ubwo igikundi kirimo abakinnyi 14 cyageze kuri Kigali Convention Center ngo bari bagiye kuzenguruka inshuro ya nyuma ngo hamenyekane utwaye Championa y'isi y'amagare mu gusiganwa mu muhanda mu cyiciro cy'abagore batarengeje imyaka 23. Icyo gihe umunyarwanda umwe mwamikazi Jazira niwe wenyine wari ukiri mu irushanwa, nabwo kandi yarataragera ku murongo ngo asoze inshuro ya 7. Basoza agace ka 8 ubwo bazamukaga amapave azwi nko kwa Minyone. Hatangiye ibitero bikomeye byashakaga kuza kwinjira mu muhanda wo ku Kabindi bemye. Umufaransa Galeselia yazamukanye n'umunya Slovakia Shaladinova Victoria ndetse n'umunya Espagne Paula Blase. Geri yaje kwegukana Championa y'isi y'amagare mu gusiganwa mu muhanda mu cyiciro cy'abagore batarengeje imyaka 23 bizwi nka Women Under 23 Road Race nyuma y'uko akoresheje amasaha 3 n'iminota 20 n'amasegonda 26 mu ntera y'ikilometero 119 n'ibice bitatu. Kuri uwo munsi ni nabwo umufaransa David Laparcier yatorewe gukomeza kuba perezida w'impuzamashyirahamwe y'uyu mukino w'amagare ku isi izwi nka UCI mu myaka 4 iri imbere, aho manda ye izarangira muri 2029. Amatora ya perezida wa UCI yabereye mu nama y'194 ya UCI yabereye muri Kigali Convention Center kuri uyu wa 4 tariki ya 25/2025 yakurikiwe n'umunya Slovakia M Shaladinova Victoria wari waje ku mwanya wa kabiri arushwa amasegonda 2. Umunya Espagne Paula Blase abo wa gatatu arushwa amasegonda 12 n'uwa mbere. Bose bari bitabiye inama. Muri iyi nama perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yikomye ibihugu bikomeye byumva ko ibihugu bitamenyerewe nk'u Rwanda bidashobora kwakira amarushanwa akomeye yo ku rwego rw'isi, avuga ko ngo bafite imyumvire yasizwe n'amateka. Icyo gihe perezida Paul Kagame yaravuze ngo and hosting world-class events accelerates progress and multiplies the impact. But too often, ariko akenshi iyo Afurika cyangwa abandi badasanzwe bakira amarushanwa batoranijwe ku birori mpuzamahanga, haza ibitekerezo byinshi kandi bishidikanya kandi byinshi cyane. Ariko abo babyemera ko kwakira amarushanwa ku bwinshi ari ukwiharira kuri bake. Iyi myitwarire ntigezweho kandi siyo nabusa. Amategeko nyamukuru ya siporo n'ubutabera. Turi hano uyu munsi kubera David Laparcier washyigikiye ihame ry'uburinganire, atsindiye umudari wa zahabu muri iki cyiciro. Ndabashimiye. We are here today because David Laparcier upheld the principle of fairness. He wins gold in that category. I thank you. Hanyuma kandi perezida wa UCI David Laparcier yashimiye perezida Kagame ku ruhare rukomeye yagize mu Championa y'isi y'amagare ya 2025 n'inama yayo y'194 bibiri muri Afurika. Inteko rusange ya UCI yabereye i Kigali yanditse amateka yo kuba iya kabiri yitabiriwe n'ibihugu byinshi.
ibihugu 132 nyuma yabereye i Glasgow yitabiriwe n'ibihugu 151 muri Ecosse muri 2023. Twakomeje na Championa y'isi y'amagare ku munsi wayo wa gatandatu. Abafana bari bakubise buzuye uhereye kuri Kigali Convention Center ukazenguruka imihanda yose yari iri gucamo abasiganwa byari ibicika. Uwo munsi Umutaliyani Lorenzo w'imyaka 18 niwe wahiriwe yegukanye umudari wa zahabu nyuma yo gutsinda isiganwa ry'abahungu batanejeje imyaka 23 muri Championa y'isi y'amagare aho yakoresheje amasaha 3 minota 57 n'amasegonda 27 mu ntera y'ibirometero 164 n'ibice bitandatu. Umudari wa feza umwanya wa kabiri wegukanywe na Habajane wo mu Busuwisi asizwe amasegonda 31. Umudari w'umuringa uhabwa umukinnyi wa gatatu wegukanywe n'umunya Autriche Sklatel Marco wasizwe umunota n'amasegonda 13. Lorenzo niwe wari watwaye umudari wa zahabu mu isiganwa ry'abatarengeje imyaka 19 rya Championa y'isi y'amagare yabereye i Zurich muri 2024. Ndetse ni Kigali niwe wari umukinnyi muto mu batarengeje imyaka 23. Nubundi kuri iyi nshuro abanyarwanda barongeye badukoza isoni kuko mu banyarwanda bane bakinnye iri siganwa niyo nkuru Samuel niwe wenyine wasoje aho yabaye wa 50 mu bakinnyi 56 basoje yarasizwe iminota 16 n'amasegonda. Ni ku nshuro ya kane niyo nkuru yakinaga Championa y'isi ariko ni yari yarigeze asoza siganwa ryayo kuva muri 2021 ubwo yakinaga mu batarengeje imyaka 19. Abandi bakinnyi b'u Rwanda bakinnye ariko batashoje iri siganwa ni ruwo muri za Eme ufite Imana Shadrake ndetse na Tuyizere Etienne. Muri rusange isiganwa ryatangiwe n'abakinnyi 118 ariko 62 nibo bonyine basoje. Ku munsi wa karindwi Umunyakanada Varli Mille Magdalene yegukanye Championa y'isi y'amagare ya 2025 mu gusiganwa mu muhanda bizwe nka road race mu bagore. Ni nyuma yuko avuye mu bandi habura ikilometero kimwe na metero 200 akabanikira bikarangira batsinze. Ikaze mu munsi wa nyuma wa Championa y'isi y'amagare wari indyango rye. Abafana bari bakubise buzuye. Miliyoni y'abafana bari bazengurutse imihanda yabiraga mu isiganwa. Imihanda yari yafunzwe saa moya n'igice ku muvuduko wa kilometero 85 ku isaha. Pogakale yegukanye umudari wa zahabu muri Championa y'isi y'amagare nyuma yo gutsinda isiganwa ryo mu muhanda. Uyu mukinnyi w'imyaka 27 niwe usanzwe ari nimero ya mbere ku isi muri uyu mukino. Umudari wa feza uhabwa umukinnyi wa kabiri wegukanwe n'umubirigi Remco Evenepoel. Naho umuringa uhabwa umukinnyi wa gatatu utwarwa n'umunya Ireland Ben Harley. Mu byishimo byinshi Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rutewe ishema no kuba rwarakiriye Championa y'isi y'amagare ya 2025. Ashimira abakinnyi bayitabiriye ndetse n'abanyarwanda babashyigikiye bigatuma ugenda neza. Pogakare gwisubije umudari wa zahabu mu gusiganwa mu muhanda bisanzwe bizwe nka road race. Yari yavuze ko yebonye isiganwa ryo mu Rwanda riteguye neza ugereranyije n'iryo muri Australia. Mu bakinnyi 165 batangiye hasojwe 31 gusa ndetse nta munyarwanda wasoje iri siganwa muri batandatu bari barakinnye. Biteganyijwe ko Championa y'isi y'amagare ya 2026 izabera mu mujyi wa Montreal muri Canada guhera tariki ya 20 kugeza ku itariki ya 27 Nzeri mwaka wa 2026. Championa y'isi y'amagare ya 2026 izabera i Montreal muri Canada nari maze kubivuga. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu ndabashimiye nitwa Itangishaka Emmanuel.